ZPay recharge commission bahai phai norok nang phunukano ang recharge khaimani pada ang ZPay apps kholoknai ani already recent prepaid mobile thangka prepaid mobile thangka ani oro recent ang je recharge khaimani abo khasajak tongo already naidin ro puilao no nugui mankana 249 ni bwswkai phaikhe aro cashback hin swijak tongo naidi 18 rupees na 43%. Engka bahai no chung tibo nugui mano na abo khai 19 rupees ni bwswkai phaikhe 1.33 paisa cashback. 299 ni aro recharge khaimani haina hai nog nugui mankana bwswk 21 rupees 93 paisa kai naidi bwswk kaham wngui tong cashback rok. Engka o jaga tip naidi Airtel ni mokhai Airtel ni khlaimani 33 data pack o jaga bwswk cashback phaikha naidi 2 rupees 31 paisa. Aro haina hai data pack khlaisukha Jio ni 29 rupees ni bwswk cashback phainai aro 2 rupees 03 paisa. Engkai naidi bayap rok nokni bagui bwswk kaham o opportunity no mana bagui norok aswk leui ta tongdi.